al evitaia pap Leon XIV, cap de l'Església Universal i di ordins equestri pontifici. Expo iu inant do la Regina Celi, fre Isorus, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, rovadan 80 anys, ai 8 de mà de do avai gaugé 60 milions de vittimes. Del scenar dramatic la Terza Guerra Mondiale a toch, ciò che Papa Francesca di plus iadi, ne fece ince io contra i gran del món, chamò da nu l'appel très attual, ma plus que la vera. I porti te mecor le sofferences dell'amat popul ucrain, al fei le possibil por roe al plus adora ana pech autentica d'ert i d'ert. Duc i prigioniers i mituns po gi zoruc a sues famílies, al mesa ter trop tan ri cal sodes la striscia de Gaza. Che te lasces le fuc a tira ti dal aiut umanitar alla popolazione civila i al vagn de liberé duc i ostagi. I a intender tut so cun soddisfazion l'annunzazion del lascer jo le fuc danter l'India i le Pakistan. I sperum che trest les proximes trattaziuns pois tosch rové an accordanza d'ora. Motant de conflitts quel del món, i ti a fei a la regina la pech qu'est acord quel qui sun era a ti porter dan al Signor Gesù, por nes aggiunge le miraco de la pech, i segn de saludi, duc cun amor, romans i pellegrins de plus pach e pais. I membri della British and Foreign Society, le grup de dottors de Granada, i fedei de Malta, Panama, Dallas, Valladolid, Torlodones, Montesilvano, i cinesi, i saludun i partecipiants alla manifestazione Kyrion Föra la vida i ion della Fraternité Santa Maria Immaculada i San Francesc della Assisi de Regiun Emilia in che vegno il Tigny la Italia i tede d'altri país la festa della Uma. Iti menun un bel salut a totes le umes cun n'aurazion orei e porcheres che le bele del Cil. Buona festa a totes le umes, dilan a duc osh, buona domenia, a duc, a tosh.